Одну секунду. Не понял. Aleyküm vesselam, aleyküm. Hoş geldinizler benim efirime. Erkin Garayış kanalıma hormatlı подписчикlar, hormatlı Türkmenistan vatandaşları, izleyiciler. Bugün отличный temaların biri var. И это про наших студентов. Bizlerin студентлар, это наши дети. Давайте bugünkü efiri посвятим именно студентларımıza. Hazır bir sekund. Sesim geliyor oturanda. Все нормально. Sesim, надеюсь, geliyor oturan. Давайте поговорим сегодня о наших детях. İçeriden вообще ben şunu açacak da karanglar это просто и смешно, и грешно. Türkmenistan 2026, 2025, 2026 yıla такой kıyınçılık студентларımıza dörede oturttular. Это просто невозможно. Ben bilmem. Просто talamak, soyup soğana çevirmek, grabit, kanda aytsanız ayda varına gelişedi. Bunu Türkmen News Türkmenistan'ın içinden alıptılar bu havarı и опубликовать ettiler. Hatta geçen efirde bir yadımdan çıktı. Bir izleyicimizin biri imini şona ünüs ver dedi. Kanaka zapretler koyuttular. Ben şu yöne oturduğumdan okadım. Ben sizlere hem eşittirecek, okacak, böyle komentir edeli. Это ситуация из ряда вон desem boladı. Почему? Потому что это конкретно bara. Bizlerde просто Türkmenistan'dan çıkıp kaçıp kaytmak için 35 yaşındaça adamlar как студент çıkıp kaydı oturttular bilesem Türkmenistan'dan. Вот представьте себе. Я не знаю, это уже ни в какие рамки, ни в какие ворота, но у нас на сегодняшний день şu zatlar bol oturan. И давайте ben ближе к делу geçemen. Сами послушайте, что там Turkmen News написала, и böyle будем комментировать, и будем читать. Hormatlı izleyiciler, kandı bu rejim задачак bol oturan. Yok durumlar. Sperva okamadan önce şunu yamaydı öteli. Karanglar. Türkmenistan'da реальные, ne şu günkü gün, как вам сказать, adamlar çıkıp kayda oturttular. Реальная statistika yok Türkmenistan'ın içinde. Nasilение, neçe milyon adam var. Понимаете? Önkü yıl 23. yılda verdiler statistikan 7 milyon neçe yüz dediler. O yalan, o 100%. Просто katastrofически Türkmenistan'ın içinde adam azal oturan. Gittikçe gün günden adam azal oturan. Aydıt bana 35 yaşaça Rusya'ya, Belarusya'ya adamlar iş için çıkma için, işe çıkma için
обязательно birinci nimalı trudовой zada alıp bilmediler. Çalışma izin dediler de. Рабочий viza alıp bilmediler. Очень katta problema. И bular даже студенческие başvuradılar. И, и bilesizlermi? Bunu durdurmak için çünkü hükümet такой список бара. Это такой список, это вообще это нереально бара. Я вам отвечаю, говорю. Спасибо. Это просто нереально. И ben şurada okudum. Давайте лучше mesela, наверное, eşittirin. Sizler ben sanap gördüm dedi. Mesela просто koyuverin. Orusça oku da bu zat. Nimalı? İzdaniyası. Türkmen olsun. Давайте лучше мен буду... Нет, лучше я поставлю, послушайте, да? Спасибо. Алейкум салам. Короче, давайте лучше послушайте, сляр. Сами послушайте. И давайте будем потом останавливаться и комментировать. Поехали. Так, начнем с самого начала. Вога парень. Стоп. Начнем. Туркменистана готовится ужесточить контроль над поступающими в Россию и Беларусь. Солидный возраст и незнание иностранных языков не останавливает граждан Туркменистана от поступления в учебные заведения за рубежом. Главной мотивацией для многих является получение учебной визы, а уже после въезда в страну такие студенты устраиваются на работу и становятся нелегалами. В последние годы особенно часто по учебным визам туркмены уезжают работать в Россию и Беларусь. Чтобы поступить в тамошние вузы, нужно сдать экзамены дистанционно. Но из-за низкой школьной подготовки и незнания языка недобросовестные абитуриенты нанимают для этого других людей, как правило, учителей. Власти Туркменистана решили остановить отток граждан по этой схеме и планируют ввести централизованный контроль над поступлением за рубежом. Источник Turkmen.news в одном из министерств страны поделился черновиком нового порядка, в нем много абсурдного и заставляющего усомниться в истинных намерениях законодателей. Мировая nация. Karanglar. Düşündüğünüzler. Это реально вот возрасты, да, 35. Студент болып çıkacak boladılar. Главное çıkmak. Главное çıkmak. И просто bilesizlermi? Ben bilmem даже комментировать etmek bana как-то. Главное çıkmak. Это раз. Çıkan. Вот просто обратно gidesi gelmedi. Вот в любом случае gidesi gelmedi. Почему gidesi gelmedi? Öylenen bolsa biledi beçelerini bakıp bilmeyeceğini. Öylenmeyen bolsa biledi bu düşü yokluğunu Türkmenistan'da. Bilesizlermi? Hatta даже şunaka patsanları tanımam. В России, в Турции, да? O patsanları 60-70 yaşlı hatlılar öğlenip vereptiler. Чтобы обратно varmamak için düşünesizler mi? Давайте дальше будем. Мировая нация. Дальше слушаем. Так. Allah. Бля, а что, завис, что ли? Извиняюсь. Buvayt такое, hurmatlı izleyiciler. Что-то компьютер запорол. Вот и тебе на, блин.
Что он так сделал? Ладно, будем читать дальше, короче. Блин, хорошая тема была. Короче, запрет ларокалы. Извиняюсь, что у меня вот так завис он. Дальше не читает. Да, он завис. Я закрою что-то. Короче, какие запреты? Канака запретлар. Şimdi öğlenmek ve dünyaya çağa getirmek gerekmedi. Ne için? 7 milyar halk dolar mı? Dolar mı? Fikrini açsan. 7 milyardı halk dolar mı? Toplar mı наверное? Fikrini açsan. Aleyküm salam Duyz, hoş geldin. Kanaka запретлары halk выход тапады. Hükümet yapad. Halk выход тапады, hükümet yapad. Это 100%. Это про нас, про наш Туркменистан. Это 100%. Проблемы страны налицо. С каждым днем все тяжелее и тяжелее. Цены растут, зарплаты маленькие, права уменьшаются, свобода рамочная. Пожалуйста, это про нас, про нашу страну. Надо что-то делать, говорить про это, да, doğru mu? Değil mi? Eke sizin hem saçınız saçım ağardı, sakalım ağardı. O pastareli bizler. Bu aktivist bolandan sonra. Короче, давайте будем читать, какие запреты koyuldu. Чтобы Türkmenistan'a, Rusya, Belarusya okula gitmek için nime tribut edildiler. Паспорт, загранпаспорт, свидетельство о рождении и 3 арка. Сведения о родственниках в 3 поколениях обычно сдается госслужащим. 3 arkanı vermeli. 3 arkan сведениясını vermeli. И реально bu zada полицейский болacak болсаң или же военный işe girecek болсаң, sen şonaka именно документлар сдавать edesen, doğru mu? Birden 3 arka soru tuttular. Rusya или Белоруссия okula gidecek болсаң, sen 3 arkanı tapşırmalı. Представьте себе. Son. 5 фотографий 3×4. 5'te 3'e 4 surat. Свидетельство о рождении и паспортные данные родителей, либо опекунов, если родители разведены, справка о расторжении брака. Әне атаң уларын справка затлары даннылары ава. Или ким карутран болса саңа уларын зады даннылары. И если әне атаң разводта болса, onun свидетельствосы керек. То, что немало ayrılışlarda. И маңа вот қараңlar, просто считайте, kim işle başladı. Kaysı strukturalara просто взяткаға yol açtılar. Просто Türkmenistan'da biz взятки sadalı bilmisən, Zakistan'da, diyene başka yerde. Hemmesine takoy zat ettiler. Kandı desem sizlere. Просто kazanadılar. Просто soyup soğana çevirediler, bilesizler mi? Ama bir okula gidecek beçenin arkasında şunday pul işlediler. Школьный аттестат и характеристика из школы. Это нормально. Базар yok. Uyandan gerek. Военный билет и характеристика из части, где абитуриент проходил службу.
Voyenkomattan voyeni bilet senin службадан yerinden karakteristika almalı. Россия или Белоруссия вообще за рубежа окуға çıkmıyor. Это что? Это что? Понимаете, с чем будут сталкиваться, да? Представьте себе, примерно Çarjol'dan, mən Çarjol'dan, mən Bekirev'de служба ettim. Mən gidip şu yandan zadal gelmeli. Характеристикал gelmeli. Это какой расход? Это во-первых. Во-вторых, Türkmenistan'da, bir Türkmenistan'da, Severny Koreya'da özünün paytaxtı, Türkmenistan'ın özünün paytaxtı, это недосягаемо. Bizler şu anda turist. Kalan 4 vilayet turist. Problema girmek. Bunlar şu yandan spravka getirdi службадан yerinden. Читаем дальше. Справка из МВД об отсутствии постановки на учет и судимость. Представьте себе, блядь. Ha? Sen okula gitmeye için MVD'den varıp ну neyse bunu hem sorabilirler. Doğrudur. Или я не знаю. Sizler yazınlar, пожалуйста. Kim biledi şu situasyonu, şu sistemanı? Nime gerek, nime gerekmedi. Александр Яковлев. И по-русски, и по-туркменски. Читаю на русском, говорю, объясняю на своем, понимаете, туркменче. Так. Справка о регистрации по месту жительства. Окей, это нормально. Это нормально. Это нормально. Потом. Еще важный момент. Справка о доходах либо банковская выписка родителей. Это kazancını bilmək üçün də məkanı koy verəndə kança yağdayı var. Yüzde bana karanlar eğer de annesi atası arrendatör olsa nimşə etməli. İlici vapşe işləməsə nimşə etməli. Gitmələməz mi beçə okuva? Ha? Какой банковский o? Ki həmmə də Türkmenistan'da həmmə də bankovski şotu yok o. Hürmetli vatandaşlar. Doğru mu? Нету такого. Вот şurada yazılan списывы adamlar искусственно должны создавать вот это вот, находить, понимаете? Это конкретно, bilesizler mi? Это ограбление o. Bu hazır 9'tasını okadım sizlere. Şu bilen kurtardım da fikri. 8'tasını okadım. Yok. 8'tasını okadım. Şu bilen kurtardı da fikri odopsunam. Yok. Читаем дальше. Если абитуриент состоит в браке, справка из ЗАГСа с паспортными данными супруги, если есть дети, свидетельство о рождении детей. Окей? Я думаю, это тоже нормально. Нормально, может, sorabilirler. Окей. Tamam. Но bizlerde ЗАГС это самые коррумпированные yerlerin biri Türkmenistan'da. ЗАГС. Eğer de yalan olsa yazınlar şurada. ЗАГС это вообще, это страшная вещь o Türkmenistan'da. Ben bilmem ne demeli o насчет ЗАГС'ı da, честно. Любой просто şimdi oturadılar. Ne oldu? Ne spravka gerek? Natalya İlice, aman Gül apa çay demlen. Demlediniz mi? Apanız geldi mi? Yananime gepleşi oturadılar. Suki sen bir yerde oturupsan o çürtler. Ben нихуя karamidler sana, понимаете? Извиняюсь за выражение, да? О своем говорят. Fedya, apa, ake, bana karamayan dokumentim ver, adamlar oturttular. Adamlar karşı oturttular. Menin hem sroçni gitmeli, saat 1'e bir yana ya uyana yetişmeli de eninde bilesen mi dediler. Var açak zadı şu boladı. Siz al köp karaşasız.
Siz shunday gaplashsangiz, siz al ko'p qarashasiz. Men bilmem var, men ağzıma yaman sövünç zatlar geldi. Потому что ben пережил, когда Zakistan ötenimde, когда, блин, şu Zakistan bir zat alandı. Это tam demon sидят, бар Zakistan. Türkmenistan'ın Zaksında demonlar oturan o. Bilesizler mi? Pulsuz hissat çözülmedi Zakistan Türkmenistan'da. Bedni bidalaga bu studentlar hem şu an uzadı oturttular. Soyup soğana çövrediler o. Oyna şunaka dokumentlar alacak olsan. Zakistan. Читаем дальше. Карангла, вот эти 9 таза, это просто-напросто грабеж. İçinde да, soruladığın zatlarım var. Но и бессмысленности var. Вот это военкомат, son 3 arka dedi. 3 arkanı nimşe edeceksen dalbak kren okula gide oturan o, uruşa giden yok. Son короче, sizler hem yazınlar, пожалуйста. Теперь вот yine şöyle вот 10. медицинские анализы, это я не знаю, давайте sizler комментарияңыз yazınlar, я вас очень прошу. Анализ крови на ВИЧ, сифилис, гепатит Б и С. Окей. Согласен. Базар yok. Alabilediler onu. Tamam. Общий клинический анализ мочи. Блядь, sizler ne bir şey yapıyorsunuz ey? Türkmenistan hökmedi. Bu sidigi nimeye barla bir hepsiler? Окей. Общий клинический анализ крови. Готовы, да? Вот это последний. Не последний, перед последний. Анализ на присутствие психотропных веществ. Не это оказывается. Унаям задаладылар. Анализ aладылар. Флюорография. Şu sizler fikrinizce şunu yenilik bile alamış olar. Hemmesi pul. Ne şunun? Hemmesi pul. Во-первых, kassa төлейсің. Во-вторых, bir zat çıkan yağdayında, блядь, просто-напросто bara взятка bilen aladılar şunu. Yine şu analizleri. Отвечаем mesela Aydın. И вообще вот этот анализ мочи, я вот этого не могу понять. Sizlere немeye gerek? Анализ крови, nimşe edeceksizler onu. Флюорография. Читаем дальше. Справка, вот самый вот взяточный yeri и bilesizler mi? Просто мен шо задабарантым. Короче, прочитаю, а потом скажу. Справка от психиатра и нарколога, который подтверждает психическое здоровье, отсутствие алкоголизма, наркомании, токсикомании, а также свидетельство о том, что человек не состоит на учете в наркологическом диспансере. Чувствуете запах, да, вот все, отказ, doğru? Вот чувствуется, да, что 100% откажут, 100% sana vermediler. Bu cilli dediler, sen обязательно şuna verirsen, чтобы нормальный справка almak için, понимаете? Düşünesizler mi? И а там только без взяткасыз, вот именно шу организация, да, немало психдиспансер, наркологический, обязательно sen şu yana pul төлейсің. Bilesizler mi? Kime psихдиспансера sen обязательно pul төлеп alasan şu spravkаны. Eşde oturan bolsanızlar Türkmenistan'dan, yani eşde oturan Rossiyaya başka bir yere student bolup çıkacak bolsanızlar, tayinlanglar pulunuzu yine şu yana töleysizler. Обязательно. Потом. Теперь начинаются глупости. Экзамен на знание языка абитуриент
будет проходить у себя в области, в учреждении, утвержденном Министерством образования. Министерство будет утверждать сертификаты своей печатью. Чувствуется, да, взятканың, вот это вот взятканың иси, да? Министерство образования примерно bir yerini belliydi и налог koyadı. Palanca bana dolar zadında şeklinde bana beresen. Her studentten palanca manat, palanca dolardan alasan. Ova. И yankı bidalaga studentlar baradılar yankı учрежденияларда Orusça egzamin berediler. Sdavat edediler. Ova. Uların ağzında ya bizlerde. Bolan ok dedi. Geçen ok dedi. Bilen ok dedi. Nimşe dedi yankı bidalaga? Ağam düşünşeyle. Ağam düşünşeyle. Hayiş o. Şartlasan dediler. Eti grabör. Eti grabör. Nimeye gerek şu imini şuzadı etmek? İmini patok adamları çıkmasını engelleme için. Sen iş veri bilen yok, içeride sakla bilen yok. Gni da вот найди работу da людям. Adamlar işlesin. Yok. Bunlar çare tapmak yerine запрещать edediler. Вот таким глупым образом бара. Читаем дальше. Bu bilen kurtarar mı? Yok. Bu bilen kurtarmadı. Devamı var. Вот это вот именно şu 13. Это вообще bilesizler mi? Это шок. Ben шок и просто кошмар бара. Вступительные экзамены, караңlar. Вступительные экзамены будут проходить в согласованных с Министерством образования и МВД учреждения в Ашхабаде под наблюдением преподавателей и сотрудников МВД. Оплачивать сборы, блин, давайте я заново прочитаю, блин. Вступительные экзамены будут проходить в согласованных с Министерством образования и МВД учреждениях в Ашхабаде под наблюдением преподавателей и сотрудников МВД. Это что? Ним için МВД дурады? Я не понял, блин, а? Почему? С какого перепуга, бара, вы должны там стоять? Мент дурады, блядь. Экзамен tavşıranda. Представьте себе. Sen gitmen için egzamin Türkmenistan'da tavşırmalı. Это глупо. Это что? Анкету и документы нужно будет подавать в Министерство образования в Ашхабаде и оплачивать сборы в размере $150. Açık. Hiç çekinme yok. Абсолютно. Просто çekinme yok. Клянусь Месларайди. Просто алло tuttular и все. На что это сборы? Какие сборы? Я не понял бара. $150. Aylık Türkmenistan'da $70. По черному рынку alasana. Kara bazardan. Bizlerde bankovski görkezed 3 manat neçe tenge. O kursa sen al bilir misin? Pul. Doğru mu? Aylığı hesaplıysan, zat bilen hesaplıysan. Kara bazardan hesaplıysan. Это просто $70-80 pul boladı. Sen bir adamın 2 aylığını alıpsan. $150 bilen. Понимаете? Вот такие грабят. Последний kaldı. Пожалуйста, 133 adam oturan
12 лайк. Басыңlar şu лайкы. Я вас очень прошу. Еще сердечко бар. Onu бассаңызlar рекомендация yazыңады. Поддержите просто, я вас очень прошу. Теперь последнее, да? Приглашение от вуза будет принимать и пересылать абитуриентов также Министерство образования. Все, yana bitta лазейка, чтобы брать взятки. Понимаете? Вот она. Ine. Ограбление века. Просто ограбление века. Başka hissa değilmedi bir yerde. Просто грабить еді otutla halkı. Sizler pikirinizce bu 2025-2026'da 26'ga üniversite 2 ay kaldı. 25'e geçiresizler. 25. yıla 2 ay kaldı. 2 aydan sonra şu zatlar eminli buladı. Ставьте лайк, я вас очень прошу. 113 человек, 14 лайков. Во-первых, nagle oğurluğa tuttular. İkinciden, это просто-naprosto Türkmenistan'ı türmeye tuttular. Çıkarmama için yine şunaka trudности. Sizler pikirinizce şu spravkaları реально mı toplab ola mı? Bu spravkaları ben bilmem, надо подсчитать, да, kança buladı bu spravkalar toplama için. Огромный pul gerek bu spravkaları toplama için. Это во-первых. Во-вторых, toplan yağdayında yine bellisi yok, seni aeroporttan обратно koyvermeseler. Понимаете? Hiç kanaka страховкан yok. Просто tupо bara, блин. Я не знаю. Ben bilmem nime demeli bara. Sizler комментируйте. Sizler комментируйте. И просто если так разобраться, да, nim için bu egzaminlarda politsiyskiler durmalı? Nim için CD'ye analiz tavşırmalı? Nim için глупости отутlarda? Самый основной накасы это чтоб halk çıkmasın, gitmesin. И bular искусственно вот это все создают, formatlı vatandaşlar. Кошмарит sizlerin жизнinizi, bizlerin жизнimizi. Просто-naprosto кошмарит еді otutlar. Ben sizlere şunu aydım. Вот таким макаром они будут делать, и sizlerden hiç kaysınızdan çekinen yoklar. Просто еді otutlar. На данный момент yine, пожалуйста, Türkmenistan'ın içindeki okul sisteması, bizlerin beçeler okap öğrettiler, zat dislere. Mesela всего лишь 2 video görkez hemen. Просто sizler послушайте их, да? Как Türkmenistan'da beçelerimiz zat aladı, attestat aladı. Давайте. Послушайте. Ene şundadır, bizlerin beçelere zat verediler. Eşittinizler, köpçülük işlerine katlaştığı için, zat ettiği için. Doğru mu? Давайте теперь реальности eşidemiz. Как вот это все kandaydı beşlik aladı bizlerin Türkmenistan'da okuvcular. Просто bir okuvcumuzun недовольствиясını eşitemiz. Yekecede bağdaydı tümüyle. Muallimler adam sayla o kadar onun için sağ olmuş tabi. Kime hürmet kat verilen olsa hiç haytamsa hürmet katı münasip değildi.
Tak, düşünmeyenler için yine bir ezek koyaman. Eğer yekeceğde bağday götürmeyle muallimler adam sayılağı kazanın için sağlamış tabi kime hürmet kat verilen olsa hiç haytamsa hürmet katı münasip değildi. Eşitinizler. Eşitildi de надеюсь. İlyas Murat ses gelen yok. Birinci video sessizdi. Sesi aslatı. Ama ikinci videonu eşlendirinizler. Birinci videoda ayıttı. Köp familiyasını tuttu. Palanca Palançayeva ova beşlik yine ne etti karoçi köpçülük işlerine katlaştığı için ova şu zada alıp çıktığı için ova yine hormat hatı. Bu kız ne dedi? Eşitinizler ya muallimlara то что bu zatlar hiçbiri münasip değildir dedi. Muallimler ayrımcılık edediler dedi. Просто ben açık zadım sizlere. Türkmenistan'da образование это просто bilesizlermi? Geçiresizlermeni izvineyüz de davaya ben söyleyene oturmanda yok образование. Nol образование. Hazır вроде бы вот 12 klas ettiler. Karanlar. 9. Ben 9 klas okadım. Niyazov dövrü. 9 klas okadım. Bular Berdi Muhammedov geldi 10 klas etti. 10 klas etti. Son 11 klas etti. Hazır 12 klas ettiler. Şu 10. klasın programmasını 9. ili 10. klasın programmasını ettiler. Yok 9. klasın programmasını 10. klasta okudadılar. Son 11. klas ettiler. Yine şu 9. klasta 9. klasın programmasını 11. klasa hem okattılar. И на данный момент 12 klas ettiler. Şu 9. klasın programmasını yine включать ettiler. Şu programma bile okuttular. И таким макаром 3 yıl. Просто boşuna karan. 9, 10. 9. klasın programması 11. 9. klasın programması 12, 9. 3 yıl. 4 yıl. Beçe şu bir programmanı okudu. Просто-напросто boşuna. Понимаете? И это реальность çünkü gün. Понимаете? И mesela hatta yine bir video tap beraber. Ben просто, я не знаю, уже bende söz kalmadı. Ben именно şu yankı statya için Türkmen News'ı Руслан Мятиев'ı благодарю. Спасибо. Отличная статья. Хэмэнгза советую, переходите в Türkmen News'a, читайте. Очень полезно. И реальный gerçekler yazılan. Mesela Хроника Türkmenistan'dan просто элементарно да вот Türkmenistan'ın oku sistemasının zadını görkez hemen. Пожалуйста. Bir sekund. Так. Bir sekund. Открываем. Открываем. Вот такие вот у нас учебники. Это же круто. Либо мне нужно вот так вот начинать отсюда вот. Либо вот так. Не понимаю. Так, düşünmeyen bolsanızlar yine bir ezek koyaman. Открываем. Вот такие вот у нас учебники. Это же круто. Либо мне нужно вот так вот начинать отсюда вот. Либо вот так. Не понимаю. Вот она. Kitap okandı çıkardılar. Türkmenistan'da. Düşündüğünüzde
книга вверх тормашками ова. Вот так и напечатали на bizlerin 11. класс бәчеләр. Аркада заманасында чык отыран китаплар, чык отыран образованиялар. Давайте, почему про это мы не должны говорить? Ним үчүн менин ватанымда, менин Түркменистанымда, менин топракларымда, менин яшларым шунака манкуртлаштырылып отуран болса, шунака азаплар чекип отуран болса, адалатсыздыклар менен каршы-каршы калып отуран болса, ним үчүн мен айтмайын? Акшам бери yazам, өтөн акшам комментарийде ним үчүн сен силтме телпең жок, тахяң жок, как бы типа не патриот своей страны, түркмөнлүгүн билдир. Мына караңлар. Çünkü gün arkada şöhret de patriotizm görkezecek oladılar. Это как бы bilesizler mi? Norma oldu. Это глупости. Понимаете? Это не патриотизм, это подлизывание. И не то, что подлизывание, да, это ниже всего. Düşünesizler? И глупо. Когда yine şunaka zatlar bol oturan. Sizlerin, bizlerin бәчеләрimizi, yani вот таким макаром, вот таким образом окады отуттылар. И вот таким образом запрещает Дашар юрда чыгып окама. И муну айданым үчүн сен ватан дөнү. Во-первых, ватан и Бердымухамедовлар это две разных вещей. İkide başka zat. Düşünесizler? И мен не буду считаться с тем, ким мага ватан дөнү гидecek болса, потому что это глупые люди. Патриот, не то что патриот, да, öz ватанını söyleyen adam, он всегда будет за то, чтобы Türkmenistan'da и образование өссүн, и адамларын карны док болсун, и в ногу современности гитмей истеди, понимаете? И мен шоларын биттеси. Çünkü буларын Kur'an системасы хэммемизе вредит. И будет вредить. Hormatlı Türkmenistan halkı. Просто görünler o. Hemme çıkı kaça. Hazır Türkmenistan'da adam kalmadı. Понимаете? И это наши проблемы. Bunu bir yerden süpergiroj gelip düzeltmedi. OON düzeltmedi. Bunu bizler düzeltmeli. Все вместе el ele bolup. Больше никак никто не придет o. Sen bir zadaydı bildin mi? Men edu oturtmam. Men şu десятканың içinde, который про это говорит. И имей свой канал. 2,5 min auditoriyam bilen. Yani Allah'ıma şükürler bolsun. 2,5 min auditoriyam var. TikTok'ta hem 3700 mi auditoriyam var. Benimle izle oturan adamlar var. Главное, sizler подписывайтесь, ставьте лайки, поддерживайте. Я вас очень прошу. Görsün şu диктатура, то, что халк, слушает, халк bir kandık активный bolduğumuzu bilsinler. Düşünesizler? Если bize şunu edə bilmesek, birbirimizi поддерживать, солидарны bolmasak, inanınlar bana, bizler köp aydamız buzadı, köp sравнение getiremiz. И bu alı, это только начало, bu только başı, hazırki bol oturan situasiya, Türkmenistan içindeki. Bu 25. yılda buzadı uygula başladılar. Хрен из два hiç kim çıkıp bilmedi. Ни в Россию, ни в Белоруссию, ни в Турцию hiçbir yere çıkıp bilmediler. Потому что Янка списığı нереально toplamak. Просто нереально toplabilmediler.
Şo studentlar, şo beçeler. Düşünesizler. Açık oğurluk, yankı список. Açık как это называется? Блин, я забыл, как это называется. Senin передвижениeni engellemek. Понимаете? Senin haklarına girmek dedi. Ne atalar studentlarına şunu koyacak studentlarını okuva. Şu zatlara şuna kazatlar soralsa gidinler el ele bolup родительler министерства барыңlar Ашкабада. Разнесите, блин. Пусть нахер отвечают, что это за бардак, блин. Понимаете? Это будет. Bu boladı önümüzdeki yıl. И даже может hazıran bol oturandır. Soldat защищать etmeye kalan yok Türkmenistan'da. Hemen yaşlarımız çıkaydı. Kalmı diyeyim bunların çözüm tapmak yerine запрещать ede oturttular. Nim için Türkmenistan'ın içinde bizlerin beçeleri okabilmedi? Nim için şu hazırki institutlarda Türkmenistan, Aşkabat'taki Çajoğun içindeki liseylarda nim için okabilmedi beçelerimiz? Потому что взятка, потому что огромный взятка aldılar. Это просто bara $100.000, $150.000 медицинский или же там diller institutu yana başka огромный 100.000'lep 50.000'lep pul soruyorlar. Nereden alsın o adamlar o? Nanına tap bilen yoklar. Ya 25 manat mı 30 manat pul oldu o. Обычный pahta yağın o. Türkmenistan'da. Nerede ona? Bana karanlar. Turca'da atalar, eneler 10 yıllap işlep ürettiler. Aşkabat'ta beçesini ok atmak için 10 yıllap işlep ürettiler. Şu alan karzı prosenti bilen üzüp yine onun pitanyasına, onun çereğe gidecek köyüne, eğim başına, çereğe katlanacak zatlarını hemen zaten abis peştedi. Her yıl alan bakalarına pul töylediler. Короче, за все. Вот şu anda Aşkabat'ta okacak institutunda at adaya enesi yine şurada 10 yıl ene atalar 10 yıllarını verediler. Düşünesizler mi? Чтобы şu beçem okasın der. Okey, okadı kurtardı. Nereye giredi kızınız oğlumuz? He? Perspektiva nol же Türkmenistan'da. Nereye girsin? İş okuva bir взятка bilen. İşe salma için yine bir взятка beresen. И bilesizler mi самое страшное nime? İşe giresen ya, hökmede bir yere. Hökmede girdin hem, sen boyun bolasan. Eğer de sen şunun değen etmesen, şu başlığın yatıp tural dese, yok desen çıkarıp atadı. Ene atasının 10 yıllap, 15 yıllap Turca'da işlerini prosto nasmarko gidedi. Kız beçe işe alıp gel yatıp dur. Ya o oğlan paçan bile o institutu kurtarıp okuva işe girse я не знаю, непристойно bir zatlar aytsa или же непорядочный başlık özünü alıbarsa по отношению şu paçana da он должен будет терпеть. Düşünesizler mi? Потому что огромный пул просто вбухать edediler en atalar öz ömründen alıp. И это 33 yıldır şu zatlar повторяется и идет бара. Я не знаю. Ben bilmem уже порой bilesizler gaping sonki sonu dediler ya gaping sonu. Ama bu zatlar hemen biz bilemiz. Даже yine 4-5 yıllıkta уже açık aydalı başlı oturanda определенный aktivistler yine nimeler. Ama yine hem like basma ya поддержать da özün aydı bilmedin. Ну поддержи нас, мы говорим про это. Мы хотим показать, да, разницу. Мы хотим показать, что народ недоволен
Sizlerin like'ınız bilen, sizlerin komentaryalarınız bilen, hormatlı izleyiciler, hormatlı Türkmenistan vatandaşları, sizler edi bilesizler şunu. Düşünesizler mi? Her yazak повторяю, да? Можете повторяюсь. Но это так. Şolar izlediler bizleri. Потому что bizler yüzlerce emez, bizler onlarca. Şu zadayda oturan, şu zatlar evde oturan. Düşünesizler mi? Onlarca. Sizler pожалейте özünüzü, hormatlı Türkmenistan vatandaşları. Özünüzü pожалейте. Sizlerin ömrünüz daşar yurtlarda işlev öte oturan. Ne vere kara bildinizler. Tapçanınızda ayağınızı uzadıp çay içip ne verenize karadınızlar. Ne beçelerinizin 5 yaşını 10 yaşını yanında ötürü bildinizler. Ne beçelerinizin ösüşünü gördünüzler. Kim neçen bittesinin beçesi özünü asıp öldürdü. Özüne bırzat edip öldürdüler. Köpüsü bahtsız bol kaldı kızlar. Ere deyip erden ayrılıp maskaralar bolu gittiler. Sizler yoktunuzlar yanında. Sizler vinavat. Я вот так считаю. Sizler будете виноваты в том, что sizlerin beçenizler неправильно будут воспитываться. Понимаете? Son udivляться etmengler. 10 yıl Turciyada ya Rossiyada işle gelip oğlum nime için bunda agresivni, nime için bunaka неправильный. Потому что sen yoktun ene ata. Sizler yoktunuzlar yanında. Он из-за этого такой. Nime için yoktunuzlar? Kökmed iş vermedi he. Gününüz görü bileniz yoklar. Şondan çıkaydı. Doğru mu emmemiz? No. Bana karanlar. Nime için hekimliğe barıp el tutunup nime için şolardan iştirip etmedik? Nime için masıvı barıp bize piket etmedik? Protest etmedik. İş bilen üpçün ettik. Bilmedik. Потому что korkamız. Потому что korkamız. Korkaklığımızın neticesi yine şu. Bu zadın bara inanınla bana. Yine şu hazır bol oturana beçeler психологически как вам сказать сломленный ene ata mehrini görmeyin ösen beçeler bara inanınlar bana bunu bu zadı düzeltmek normalizavat etmek için yeni 30 yıl gerek. Потому что у поколения уже östü. Ketteldi sizlersiz. 10 yıllap. Düşündünüzler. Şunun için sizlere açacak zadım. Hormatlı yine şu videonu görü oturanlar. Недовольствие halkın недовольствиясını sizler özünüzün недовольствияңызды bildirecek olsanızlar yine komentarya yazasılar, like basasılar. Bizler hem разница görkezemiz şuna kadar. Не только mening videoma. Любой bitti оппозиционер, правозащитник, блогер, aktivist поддерживайте. Hormatlı Türkmenistan halkı, Türkmenistan vatandaşları. Şu gün как-то вот так. Спасибо gelip dinleyenleriniz için. Благодарю. Kim не подписался, пожалуйста, подписывайтесь. Ставьте лайки. И ben 100% уверен. Çünkü tema hakkında sizlerde мнениyanız var. Yazınlar. İndiki efirde görüşünçek. Hemmenize спасибо.